Tekstovi za savladavanje akcenata. Slušajte ove tekstove i upoređujte napisane akcenatske znakove sa izgovorom. U zagradi su akcenatski dubleti. Narodna pripovetka: pustio bih ja njega, ali neće on mene. Nekakav Turčin svrne s puta u potok da se napije vode, pa ga uhvati hajduk, a on onda, dozvavši svoga druga koji je bio ostao na putu, kaže mu: hodi, uhvatio sam hajduka. Drug mu odgovori: kad si ga uhvatio, a ti ga povedi amo. Onda mu on kaže: ali neće da ide. Kad mu drug na to reče: ako neće da ide, a ti ga pusti. A on mu odgovori: pustio bih ja njega, ali neće on mene. Narodna pripovetka Tamni vilajet. Pripovije da se, kako je nekakav car, došavši s vojskom na kraj svijeta, pošao u tamni vilajet, gdje se nikad ništa ne vidi. Ne znajući kako će se natrag vratiti, ostave ondje ždrebad od kobila da bi ih kobile iz one pomrčine izvele. Kad su ušli u tamni vilajet i išli po njemu, sve su pod nogama osjećali nekako ositno kamenje i iz mraka nešto poviče: ko ovoga kamenja ponese, kajat će se, a ko ne ponese, kajat će se. Gdje koji pomisli: kad ću se kajati, zašto da ga nosim? A gdje koji: daj barem jedan da ponesem. Kad se vrate iz tame na svijet, a to ono sve bilo drago kamenje, onda oni koji nijesu ponijeli stanu se kajati što nijesu, a oni što su ponijeli što nijesu više